Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule Sushan Singh Rajput boral na hian alandan mai ba ka thil in thup le engemu thil pa ngai lo a om nge ani ti chiang thei tur thu thar a om le tlat mai Mumbai BJP party a an secretary advocate Vivekanand Gupta chuan Juni som pathum zan khan Sushan le riyate anin mu thu asoi ve le tlat ani vek hian athil shat ang te chu CBI te hne na po shil ain huam thu asoi tel nge ani asoi dan chuan Juni som pathum zan kha politician lian tak pakhat birthday ni in birthday party a oma politician dang te chuan engtin nge lockdown lain party te a om thei jok ti in an tui thlom nge a heta china chiang ta em mai chu minister te chuan party a om nge ani ti an she chiang in tu nge kal ti po an she chiang hle ang ti chuan Juni som pathum zan le Juni som pali jing lamdar ni le dar thum in karvela Sushanan riya atha lai chu mita mutu an omani mita mutu vek chuan riya atha zo nu chuan Sushan chu a in lama alet le ngal ti min shil tel bok ti chuan atuk Juni som pali khan mani in oklum angalan tirin an thatta ani engkim chu ka Twitter account lama ka thai lang vek to a nu chui tu te lam hian helai hi chu an vil deuh angai ani CBI ho hian min kawani nga chuan mita mutu chu tunge ti shil tur hian ke chu ka in pe reng ma se Mumbai police ne na ero engma ka shil du lo thung Chubaka Cooper Hospital postmortem anti mun kha thimin light te kha adul re ruai ema kha khan engemo thup antum ti le ahma de chang to arwa man lok sa thlap ani ti atilang chiang hle bokin ka sia ti in asoi ani mei ba ka hian Karni Sena leader Surjit Singh Rathore chuan Juni som pathum zana khan Sushana chen na ina riya om nge thu asoi vele Juni som banga khan Cooper Hospital ka kalve a Khamuna Khan film producer Suraj Singh chuan Sushan ina riya om nge thule engamo in hau buaina annei awangin riya ero achua thu min shil Khamini Khan Suraj Singh vek chuan riya le Sandeep Singh te chu kawin mi ain me sha tir nge a ke chuan atu ama kha ka shevelo shimshima ti in asoi media te zo na enga tinge ama zong khan he thu hi soilo tinge tu na che iron aw chwa pui tia zo na chu Suraj Singh chuan changin CBI ten miron pan lawalom ama point he thu hi ka soi dai to ma se media te hian an shefu lo deu nge engma thom ri wa om ta silawa ati keini na kan lo shat ve dan nen chuan an thu soi khi a in person hle a atimak tu ber po ani Juni ria ta ria in Sushan achwa sana ria in a mobile a block vek bok ti kha kan sha dan chu ani a anni pahni hi an lo in hnim hnai le thu voini thlengin alaron ir chhuak lova ria emo a chen puite la in an soi langai bok si lo he thu hi adikani nga chuan he khe smell mang hi a thlak le dor thein rin om chu wangte chu ani ma na Juni som pathum zana party a om ni an soi chungchang khi CBI te chuan an sui zui do ni in media te chuan an tarlang Central Bureau of Investigation CBI te vek chuan Sushana case a FIR ria le midang panga te hek na chuan IPC section zathum pahni hnuaya tual thana case an file bel don thu media lian tak te chuan an tarlang vele IPC section zathum pahni hi tual thatte shemna tura dan siam ni in he section hnuaya hian mi tu po in tuala that ani chuan thi tura achung thu rel emo dam chung lung in tang tura ti theini in hei ba ka hian poisa tam tham tak a choi thei bokani hei mai ba ka hian CBI te chuan voi tam thu an lo zo fia to a chen pui Siddharth Pithani le Nirash te chu en thlak me kan ni thu le CRPC section za somruk palina hnuaya an statement po an record chale don ni atarlan vele bok ani heti la hian Sushana chian te pahni Ganesh Hiwakar le Ankit Acharya te po in Sushana case CBI te thule la sha tur om lo reilu tuk to awanga chonge nor an tum chu October ni zirtop ni khan Rajgat Delhi lama an chan ve to bokani anni pahni hi Sushana fan mi engemo zatin amuna an choi om nge boka he an chonge hian October ni li vo in ni lam thleng hi a o tura ruaman ani
Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh po in CBI te result hi enge nita ani kha tha nge mani in thadle thakhat le achan ve je chu he kan ngak ta e arang the angberin thutluk na top siamin khai khom doro se ti in asoi atirte achanga sushanan rorel na diktak amu theina na olo chwa tu shekhar suman po in abial nuria chakra borti mai baka Sara Ali Khan le Shraddha Kapoor ten sushanan rui lau angai ang an soivek chungchang chu fair lau ati thu asoi chhuak hetianga mithito mani in him thei to lo laka achia zongjong pu faivek mai hi a fair lawin a mishing zia lo hle ani ati Akshay Kumar po in tunlai Bollywood chunga rui lau hluar zia an soi luai awang chuan a Instagram account lama video postin hemi chungchang hi asoi chhuak voin ni hian in ma soi du ka nei thu chalo lam tam tak leng vel kara hian enge soi ber tur po ka shelo hial zo ka ni star tia kau kan ni a ma se nang ni ho hi Bollywood din tu tak tak zok chu in ni asin he industry hi India namnun ziate rampon lam thlenga pho chuak tu cha em ani a he industry hi India melan na ani lai tam tak om Sushant Singh Rajput boral nu hian ril runa le thinrim mitam takan omeka film industry te po phor choina omek zela ruilau kai noi chungchang te po bawra ka omle ta ani a heng thil te hi om lo hulhwa le ti in ma ka soi theilo industry dangte ang bokin Bollywood industry chunga po hian ruilau ti chin te chu an om nge yang ma se mitlem te film lo awanga azawai anga kan huam tir mai ero hi chu adik lawani ruilawa in nam noi hi dan phal lo ani a nu chuina po fair le dik takin an kalpui zel tura ka ngai ani ama ero chu ka soi to angin mitlem te diklaw na a midang zongjong mertel vevek ero hi chu achin fil dan cha ani haulo media thil ti theizia hi ka shechianga ahuna o an chua chin hi thil dik tak ani anni wang hian mitam takin rorel na dik tak an lo chang to po in ka sia a an thil ti hi chun zom zel sela ma se chu ti lai ero in anni ho hi kangen du chu tlemin an thu chua tur hi thlifimin film khur ve deu chin sela achan chu thu dik lo pakhat hian artist pakhatin ha taka alo be chau chau to na kha thok le khata engma lo maya achan thei tlatani ti in asoi ani vek hian Supreme Court in CBI nena case an hlan nu khan lom om ati thu a social media ka tlang vekin post alo siam to a nima selami tam tak ero chuan a ma zonga a tong chwa du lo awangin le a film chwa turin a tor ve a hlau wang mai in thang that chwa atum ti in faktu le sel tu alo in za de oreng to ani chuti line All India Institute of Medical Science AIMS Forensic Medical Board an chairman Dr. Sudhir Gupta chuan Sushant Singh Rajput kha ain khaina ti lo chu taksa le athuam noa rin hlel om emo hliam nu ma dang reng om lo tin angong phwarna hwa ma kha in khaina nge yani he case hi in o hlum na le mani in tha na nge yani tia soi thu nimin October ni thum khan media len tak tak te chuan an tar langa nima sela he thu asoilai hi video emo mu tur om hau lo thung aim sa chang po in official takin thuleng wak hi adik lawe ti thu chwa an la siam chuang lo bokani hemi chungchang hi area ukil Satish Mene Shinde chuan soin aims doctor thu chwa kha kalo mu ve a CBI te thutluk na hi kan nga ber choni to maya nu chuina hi azo vele court ne na report an thelu tanga ria chungchanga thudik po aron lang chep to ang thudik hi atlawa ain thlak danglam ve don heklo ati kanganara note point hemi chungchang hi soin kumlama no pang takle mi thau thang chatak chu zinga thawin ain ti hlum ngot lawang Sushan Khan chainom na ani chin thu te industry chunga chuan mi chuang anga en ani chin thu te anun na kha chana hlau thu te le movie mafia ten an ben thu le anzar boina sat thu te kha alo soi to china production house Sushan tho puinu lova khap tu te chu tu te nge ni ta ang ti in a Twitter account lama a thai lang ani AIMS Dr. Thuchwa ka wang hian National Congress Party po in nuaman ti hle Congress General Secretary chuan hemi chungchang hi soin Maharashtra Sarkar ti mingchha du wanga BJP Party malak na mai ani AIMS Forensic lampo in chiang takin mani in thana ani ngei thu an soi to a hemi omzia chu Mumbai Police po kha anlo dik ngei ti na alo ni ti in asoi
heng zongzong kara hian Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami chuan naktuk October ninga thochan ni chohmadar soma khian Sushan Singh Rajput boral na a thudik tak chu Highland ani to tur thu asoi Arnab Goswami chuan dimina aim sachanga unofficial taka thuthar pu ta wang khan Sushana fan mitam takte chuan miron kol na cha ema kha thuthar khan ati be dongin anril ru atina hlom hle ani enge be seitur kan la nei engtin nge heng thili a thlen the Dr Sudhir Gupta kai shwai aims team te hi an man ho ma ani lo mo ani hi tu emo thupek zom mai an lo nilek lo mo Siddharth Pithani po custody a shwai alani velawa karni chung zet an pending to nuwa he thu bok hi engtin nge an soi the ti te chu ka zo na don tam tak zinga mi anni ti chuan Republic TV lo en chin tu te hne na ka cha du chu lo zam lo ula lo la be dong chu thu dik kan tar lang don tape record le thil dang tam takanyang a fak fakin ka soi theilo a chan chu kan be me khi tunge an ni ti kan sha chang hlom ni lom ni ma se tho chan ni dar so ma chuan he khe chi tual tha na nge ani ti fin fia thei tur kan ron tar langang mi tu po Sushan khama ni in that ani ti tu chu ronding chuak ro se ka chawe tin an chak lo bokang thudik lo manga report siam chin tu te hian ram mi puite ma a in soifia anwa banas don chiang em ti in asoi Arnab thu soi hi adikani nga chuan naktuk chohmadar somvel chu apui hle tura ngai le photang ole khati chin kha tunchumata na Sushan Singh Rajput boral be boma thuthar kanban phak chin karon ti chwale the chin chu nile ri mai se he thu kan bua sai nulama thuthar omangang te chu video le peka milo thil sak le sham don nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule